Desperado. Napalabas, makapungtot ang nagdamag ni Edgar ken Ismael, nagar-aramat ti baro iti droga. Imbagamat ni Ismael nga awan iti panunot na ti kasta. Kalpasan na, napan ni Ismael iti ayanda Karen ken Alvin, ket impakita na ti resulta ti check-up na. Nas daw da Karen ken Alvin, ta imbagada nga awan kano ti sakit na. Naglabas pa iti aldaw, simrumanan ti sakit ni Ismael. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Desperado. Apaya kastoy mananti marik-rik na. Ikarigatak alabanan. Ismael, ano pa paspasamakan ka? Naulaw manen. Umay kayo, tulungan ta. Naulaw manen ti kadwa tayo. Darasan nyo! Uray siyak, Melchor. Mas daawak iti naamwak. Apay ako na ti doktor nga awan sakit ni Ismael. Jakman na mo, mare. Uray siyak, saan ka mamati? Kasjay mo ti mapaspasamak kan ko na. Ada maisingasing ko, no kayat mo. Anya day tamare. Anya nga tano, aramiden tayo dagiti kas iti aramiden dagiti lanlakay idi. Idi ununa na apanawan. Ha? Jak ibagbaga nga iso ti makaagas iti rikriknaan ni Ismael. Ang padasan tayo laeng Apay nagsendaay ka, pare. Jaka mo, mare. Jaka mo. Kastay ko na saan asigurado nga iso ti makaagas kan kuana. Awat kastay padasen tayo ako nada. Kat no kayat mo, iso ti maaramid, Melchor. Apay nga dak dito'y amuhon. Simrumanan ti sakit ko. Unay matan. Imbag ta nakapuot ka, Ismael. Sir, Simruman nga minan ti sakit mo itay. Isungay nyo may daka dito'y klinik. sir. Umay ka, mapantay di opisina. At da napatay ka pagsaritaan ta. Wen, sir. Sabay ko mata mawatan na kiti na ito yung ibagakan ka, Ismael. Anya day ta, sir. Agsardeng ka pa lang agtrabaho. Ha? Mawatan na kumamit. Delikado ti kasta ka sa saan mo. Sana pa nang idawdawat, ngam no sumro dito yung opisina. Ang mga no adda madadal mo nga usar dito yung opisina. Bueno saan, sumro dahi ta sakit mo dito, ket adada ka sa mapasamakan ka, da kami pa iti madaksan. Iso nasaysaya at magsardang kapay. Sige, sir. Mawatan kayo. Ngam di kag danag. Di ka pagsubmitaran iti resignation letter mo. Tanumembagang kanto. Mabalin mo ti agsubli dito ay. Wano saan? I-refer ka iti sa baling nga opisina. Sige, sir. Basta tayo may bagak, asikasum ti salunat mo. Katinton may bagan ka. Mga lakay ti doctor certification mo. Proving nga wanday tan nasakit mo. Kat umay ka adagos kanya. Kat ikarik. Isapulan ka adagos iti trabahom. Wen, sir. Ulitay. Sabay ko mata maawatan nak, Ismael. Awan pa'y ganas na kastoy abiyag! Ismael, anyat mapaspasamak ka. Alvin, naikata ko niti trabaho. Anya? Gapo iti sakit ko. Naikatak iti trabaho. Kaya't masawan. Simrumanan ti sakit mo iji opisina nga? Wen, Alvin. Isungawan ganas kong wagbiag! Namutan!
Awagak ni Karen. Damagak no namuan na tinapasamakin ni Ismael. Karen, naibaga kadikan ka ni Ismael tinapasamakin ko na? Saan mo't ngayon mawawag kanyak? Apay, anya timbaganakan ka. Naikatan iti pagtrabahuan na. Anya? Wen, kat nalaos ti pungtot na. Apay mat? Simruman na namin ti sakit na iji opisina da. Anya? Iso ama siya anak matkan ko na. Kakasimot ni Ismael. Hello, Karen! Hello! Apay nga. Naidap mo ti cellphone ni Karen. Panawan ka pa, Alvin. Ha? Sa din ti papa na Ismael? Magawid ako. Ha? Ismael! Sige. Mabit lang, Ismael! Awanan. Napano ni Ismael? Oh, anyo nga tati aramidak. Masyanak mo't ka ni Melchor. Kasjay lang arudan tinagbanagan ti asawa na. At damanan rin swa aparikot. Oh, nakakaasi naman. Mare! Ikanak man iti serbesa dita. Itaman pa'y nga ginom ka, Melchor. Oh, mariribuhan akong mare. Daka mo ti aramidak. Iso nga ikanak man. Pangasim. Agam Amok na pangaasi, ita, mare. di mo sobraan ti panaginom mo. Ikanakit din. Mabit lang nga rod, tainak mangala. Bayad. Unay mo tante kastoy. Kunak mo nakasapol ako ni Tipanggadak. Mano dito'y bayad Tapos matulong ako mamat ni tatang. Ganun nanang. Papanan na tayo taon. Ulim kastoy ba'y tinapasamak. Taon-taon. Awan mo tiyam mo ka nagpasulat. Taon. Ngam apa kastoy tinagbanaga. Ninamnamak ngayon ton malpas ti panagadal ko. Kat adan ragsak kan lawak itibiyag ko. Apay kastoy tinagbanaga. Apay! Oh, pwede ka? Pwede ako matan. Anya tinagbasulan ni. Tapay kastoy ti mapaspas amat. Panagsagaba ka diti adday ti masakbayak. Kanayon laka din aliday. Alvin, sa dinutayan ni Ismael. Ay, kuha, Karen. Sige, agtugaw ka ba? Sa dinutayan ni Ismael kunak. Di kay ka din nagsarita kini Ismael? Saan? Jack ngamin maawagan ti cellphone na. Out of coverage mat. Kinapudno na. Nagawid din Ismael. Kunak ano dumagas ijayan mo. Anya? Unay matan ni Ismael. Karen. Awan matiam mo kamadi nga aramid na. Ngam no apay kasi ti mapaspasamag kan ko na. Sige. Mapanakon. Mabiit lang, Karen. Dito ka pa kahit mo ka ditag merienda. Saanan? Sige. Agpakada akon. Una yun tikas tayo. Mariribukan ako matan. Maasyanak ni Ismael. Sa bali ti marikiriknak ka ni Karen. Anya ti aramidag. Nagsakit ti ulo ko, mare. Ay, si kamot ngamin pare. Apay anaginom ka iti ado. Oh, Ay, di ka ngamin mapukawan adagos iti namnama. Nabiit pa imot dahi jay arikrik na ti anak mo. Ado pa iti maaramidan tayo. ngam, mare. Adda kami amang tulong kada kayo. Oh, mare. Ni Ismael ti magmag na iti abay ti swimming pool. Apay. Nagpaiso. Ismael! Apay nga guwaing-guwaing ka magmag na! Nagsakit ti ulo. Naglag iti danom! Ismael!
O sige, alawin ta, pare. Nakapuot ka din, Mare. Ismael Barok. Ismael. Tulungan nak, Mare. Pagkat talay paniti sa lad ko. Ay, una yan. Apay, anya ti mapaspasamag ditoy. Ismael! Oh my God, Mare. Magkatulbag. Melchor! Ipanyulaan ng ospital. Ang mga nadadakas ang mapasamag kan kuana. Warren, agawid ka kadiita. Wen, tinawagan nak ni Karen. Wen gayam, at nakadiditan? Awan payman. Awan gayam. Ay na nagnervyusak itay. Natnag ni Ismael iti swimming pool ta simro ti sakit na. Anya. Wan, ibagbagak nga rod kin ni Melchor nga ipandan iti ospital. Nagsublimat adagos ti puot na. Iso adidan impan. Ay na nakabutbutang. Una yan. Nakakaasimot ni Ismael. Sige, urayan dak nga rod dita, tagawin ak matan. Kaya't ko makita ni Ismael. Sige nga rod, bye. Inakitaan ni Ismael noan yan ti kasasaad na. Kumusta ka, Ismael Barok? Barok, kumusta kan? Saan ka din na nasakit ti ulom? Panawan nagpay tatang. Kaya't ko tagmay maysa. Kumusta ni Ismael? Timakdar ka mo ito, Ismael. Huwag ngagpaiso. Panawan kayo pay. Mabitlaeng. Sa dino ti papanam, Ismael. Surutek ti anak ko, Marilidia. Ismael! Ne, apay ngay, pimanaw damatan. Apay, mayat nga tantirik na ni Ismael. Diyak ka mo, Mare. Amam, iti pan nakakita kan kwa na. Anatinag iti swimming pool. Simgarak. Ay namare, nukas jay ti sakit na. Masapol nga adda ti kanayon amang bantay kan kwa na. Itaman pa na sa pagkanagawit Karen. Numagoray ka. Apay kasta dagiti matam. Limlim tagda. Nagsangit ka kadi. Mama, sa dino tayan ni Ismael. Saan pa yaday tati panunutam? Ti saludsod ko ti sungbatam. Mariribo ka nak lang amin. Gapo ken Ismael? Wan, Mama. Sa dino tayan na. Diyak namin nakita iti ayan ni Tata Melchor. Diyak amo na sa dino tinapananda nga agama. Naulaw ngamin itahi ket natnag ijay swimming pool. Kas jay gayam no sumruti sakit na. Nakabutbutang. Anya, simrumanan ti sakit na. Wan, kat nagnervyusak. Nakakaasimot nga ron no kasta, Mama. Amoyo, Mama. Nagawid. Tainikat dan iti trabaho na. Ta simro ngamin itay bigat ti sakit na. Ita, simruman gaya man. Kaya't nasawan. Pakaminduan at aras dayjay apan nakaulaw na. Wan, Mama. Sige, tayo nakitaan. Karen! Karen, mabitlaang! Karen! Di na kuninkan ka na. Dayto yan, tibag pagak. Agparikot kamin may papan kin Ismael. May ramraman pa yan ti anak mi nga agparparikot. Apa yan nagawit ka, Karen? Gaputan na amuak ni Alvin tinapasamak kan ka. Iti ayan ti trabaho. Kat simruman gaya man dito'y idinagawid ka. Wen, iso na sakit tinakam ko. Nadadalang rodan ti pamilyami. Kastoy pa ti mapaspasama kanyak. Awan matkit di dakas nga naramid ko. Apay akastoy.
Di ka mapukawan iti namnama. Adda ka kanayon iti sibay mo. Karen, Di ta ko maipalubos sa madadaal ti relasyon ta. Gapo iti dayta. tsaka mo. Sana bale, sumangpat ni Papa ita. Ibaga katulungan na ta. Mababayanak pa ka na kayo. Sana dayta ti panunutam. Ay ayaten ka. Napatag ka kanyak. Kat nakasagana akong agsakripisyo gapo kanika. Ismael, kumamang ta iti apo. Awan imposible kan kuana. Nawanan ako ni tinamnama. Ipatpatid ka. Iswadyak kaya't na may raman kang agparikot. Kat itatana sa papay. Uray lipatin na kon, Karen. Anya? Anya ti aramiden ni Karen, iti dayta ana ibaga ni Ismael. Gagayam, di uliwan na denggan, tituloy, tinobela tayo ana pauluan. Desperado! Desperado! Napalabas, idi makapuot ni Ismael. Imbaga ti boss na nga isardeng napay ti agtrabaho. Nagsakit tinakam ni Ismael, gapo iti napasamak. Iso anagawid, iti lugar da. Iti isasangput na iti lugar da. Simrumanen ti sakit na, ket natnag iti swimming pool. Nakigtot ni Melchor, ket dagos ngay narayat na ti anak na. Tinulungan mo't ni Lydia daytoy. Iti daytamot lamalam. Nagawid mo't ni Karen. Itagagayam. Denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Desperado! Ismael, kumamang ta iti apo. Di ta mapukawan iti namnama. Nawanan ako ni tinamnama, Karen. Ismael, Ipatpatid ka. Katjak kaya't amairaman ka nga to. Kanaglagat, gapo kanyak. Isungay ta na sa papay. Lipatan na kon, Karen. anya? Sabay ko matamaawatan na. Di mo ko may bagat ikasta. Di ka ko mamapukawan iti namnama. Alawat! Kan ibagak kan ka. Sige, maglamay tayo doon sa kabatungan. Ipatpatag ka, Ismael. Kat aramidak amin akabaulak, tapno matulungan ka. Diyak kaya ta madadaal ti relasyon ta. Oh, Warren, si kamat kayo. Ni Karen, sa dinong tiyayan na. Sigurado, aday tayan ni Ismael. Itay si Mangpat, napanadagos itayan na. Kasta? Ay, maditirik na. Ngam laplap daklang. Tadyak kayat tagpungtot. Andrea, maawatam ko mamut ti anak ta. Sana maditi araramiden ta dua. Gagangay iti agayan ayat ti kasta. Wan, adda akditan. Ngam amok amariribukan matan ti anak na. Gapoy ti kasdi akasasaan ti kayan ayat na. Andrea. Iso nga inton sumangpat. Kayat ko akasarita ni Karen. Kat sapay kumata saan agumurkura. Itatag sa sangot ayon atanlo. Adakid dawag ken ka Karen. Kat sapay kumata pat ganak. Ken sapay kumata maawatan na. Anya day ta, mama? Anak, para matlay ti pagsaya atam ditoy. Isa asapay kumata pat ganak. Anya nga tanong makiwin naswaskan kin ni Ismael. Mama. Hindi. Apay akastamat ng tibagam, Andrea. Gapo tadyak kayat ngagparikot ti anak ta. Oh, anya Karen. Maramid mo ka diti sing-singasing ko kan ka. Lading itak, mama.
Ngamjak maaramid dayta. Itilaksid ti kasya ka sa saad ni Ismael. Kasta ka di. Wen, mama. Inton bigat. Kadwa ka mapanag pa, doktor. Sige, maturog ako. Karen! Karen, mabit lang! Karen! Andrea, baya mong ti anak ta. Maawatam kumamat. Una yan, tikas to. Mairamraman pa yan dataong agparikot. Gapo kadakwada kin Ismael. Andrea? No apay-pay lang amin nga iso tinakiayan ayatan na. Kat nagadumat ababaro dita. No apay-pay lang amin. Oh, Karen, Ismael, nakasagana kayon? Uwan, tata. Warren. Mabalin ka diya sa kunti mang kadway ti anak ko. Awan pa rin ko titidayta. Ala, umay ka na ron, tagkukuyog tayo. Pagyaman, mabit lang. Tay nakpayag sukat. Oh, Warren, apay, anyat pagsarsaritaan nyo dito eh. Awan, adalangin baga ni Melchor. Kaya't nakano ako yugan ti anak daama pa nagpa-check up. Ay unay kamutin, Melchor. Kuyugan lang arudan ti asawa kan ti anak ko. Kumuyog ka pa'y lang. Sanan, si kanti makamu dito eh. Anya. Sige. Dakailatan niya ron ti mapan ni hospital. Ismael. Kita ma. Oh. Apay ana po uli magkaymat ditan. Mapan kayo nga ruden ata ni Aldawan. Karen, Ismael, umuna kayon. Di kayo lang makadwa na mapanitayan ti doktor. Kat ti may bagak. Noan niya ti baga ti doktor, iso taramidam, Ismael. Uwan, tata. Kunak man no kadwaam dagiti agayan ay. Kaya't ka nga may nakasarita, Andrea. Ha? Apay akasta kamitan. Kasla di mo kaya't ti tumulong. Agayan ayat dagiti anak tayo kada Melchor. Iso amawatam kumamat ni Melchor. Sana bale, tagawi damot lang. Una yan. Siyak pa'y tinakabasol. Sige. Sana bale. Jakton ululitan. Nonya ti bagada nga ramidan da. Baybay aklat taydan. Jakmat imbaga kasta. Amok. Gapo pala day tayo ti sakit tinakam mo ka ni Josie. Huston! Siyak pa'y tinakabasol itan. Oh. Kat jay imbagak. Noan niya ti aramidan da. Makaamudan. Nagado ti rugit ita. Ay, adda ka nung amin nag-night swimming. Idirabi ini. Dagito ito. Oh! Dagito pa, Lydia! Ha? Ne, kunak no asino itayan. Si kamot gaya mare. Ang makapungtot kan saman. Juan, talaga ang makapungtot. Apay. Gapo itimbaga ni Warren kanyak. Diyak ka no ammo ti tumulong. Imbaga na ti kasta. Juan mare. Taapay mat. Dayjay ngamin Melchor. Juan gayam. Sa dino tinapanan na. Nagpangato mat itay. Apay ngamin aya. Kadwaan lang arudan ni Karen Ismael. Kuna na pa'y sumurot. Ha? Papananda ngamin. Mapanday pa doktor ni Ismael. Kat kinadwaan lang arudan ni Karen. Ha? Iso ang masurunak mare. Oh, Alvin. Apay ngay mawag ka. Kaya't kayo lang ang kumustahan, nanang. Di nakpagdanagan. Awan parikot kanyak.
Adu ngagpaiso ti aramidak ditoy. Ang maliwliwa hakmat. Nang runan ano ti umay agdigos. Nasayat nga rod no kastaan, nanang. Wingayam, da Ismael kan Karen ngay. Nagpasyudad da. Kaduan ka nun ni Karen ni Ismael ang mapanagpa-check up. Ha? Kaano ba'y nanang? Itay bigat. Kastagayam. Wen, simruman nga minen ti sakit ni Ismael. Katnatnag iti swimming pool. Anya? Ay, maasya na ka talaga iti dayja agayem mo. Sapay lako ma. Maimbagan iti sakit na. Si Mang Petanda Karen ken Ismael. Anyang ata ti resulta ti panagpa-check up da. Oh. Ismael Barok. Karen, kumusta? Makapawan ganas, tatang. Apay, Ismael. Anya ti imbaga ti doktor ang sakit mo? Awan ka naman ti sakit ko. Aggas-gastos tayo lang. Anya? Kastangag pa iso, tata. Awan makita ti doktor a sakit na idi impa-evaluate mi ti CT scan result na. Oh. Makapawan ganas. Ngam, apay nga ya, kasta ti marikrik nam. Ada siguro mga asing kanyak. Kaya't naamataya kon. Ismael. Di ka kumamot ag sawi ti kasta, Ismael. Gayam, tata. Imbaga tinagpakitaan mi a doktor itay. Ngagpakita langan iti espesyalista iti utak. Amangan ngamin kanuna iso ti makatulong kan kuana. Iso nga inton bigat, kuyugak manan ni Ismael. Tap na mapan agpakita iti neurologist. Nagawid ka, Mad Karen. Kasanon ti bar a negosyo. Sana bali, mama. At dadagiti talkak ijay. Mapanak to. Anya? Kaduag pa'y ngamin ni Ismael inton bigat. Apay, sa dino manan ti papanan nyo. Mapan kami iti sa bali a doktor. Neurologist kano. Anya? Apay, anya timbaga ti private doctor tayo kin Ismael. Awan may baga na sakit na. Isong agpakita langan iti neurologist. Sakpay nga agsubli kami iti doktor na. Daytan ti kon konak Karen. May ramraman kan ngagparikot gapo kin Ismael. Agpayso dayta, mama. Nga maawatan dak ko, mama. Apay nga man makita da sakit pa. Nakadildelikado pa ino sumra. Iso kasladyak mamati. Ismael Barok. Rabiin. Hala, ka maturugan. Sana ka makaturog, tatang. Makapungpung tutak. Tapay. Imbaga damot ngamin ngawan sakit ko. Ngam nakabutbutang met. Kan nakadildelikado pa ino sumro. Ismael. Anya nga tati aramidan tayo, tatang. Ano san ti mapanagpakita iti may sa doktor? Kaya't no anyaman ti banag when no resulta. Kaya't no anya ti baga ng aramidan. Aramidan ta. Gastos lang dahi, tatang. Di mon panunutan ti magastos ta. Ti panunutan kati. Kat no kasano ka nga umimbag. Sige. Mapanak inton bigat. Ngam na ibagada manan nga awan sakit ko. Agsapulak langan iti trabaho. Wah. Makaamutitan. Ismael, Opisyalis di tanta ko. mamahati ka iti imbaga ti doktor iday. Bajak amo. Ay, siguro ti imbaga ti doktor. Nga adda na dagsen aparikot mo. Kat, maipapan siguro kan na Josie. May meeting tayo dito. Karen. Sipod pa lang amin idiubing ka. Nadagsen ti parikot mo kan kuana. Aging ga iti pinanawan na kayo. Kat kasi tinagpanagan na. Kat,
Saanan ang maagasan ti kastoy arik-rik na. Kasta ka di. Agsublita iti private doctor mi. Tay bagataken ko anat imbaga ti neurologist. Ang mga nuada maidad na nga agas. Karen, mapantay. Ha? Kahit kunti rumor di. Ismael! Arayat nyo! Ismael! Talaga anak pukawan iti puot. Ismael! Anyat na pasamat kin ko ana. Tata, tulungan dak. Itaksi tayo. Taipan ko iti ospital. Unay kayo matay. Apay adi kayo tumulong ay. Uy, buyain mo lang tan, tinakadasay a tao. Malalalalain ka nga ron agayap iti taksay, tabag ka, tagtikadwam. Makariingan. Ay, makariingan, baraw. Ala, umay ka. Kumput ka kanya, taitaray da ka ijay ospital. Saan, tata? Saanan ko na? Kat no naulaw ka. Kabaalak na ito, tata. Tata, adan ti taksi. Nakapuot ka ni Ismael. Saan ako nga ito na ospital? Kabaalakon. Sigurado ka, baraw? Uwan, tata. Kat agyaman kada kayo. Tada kayo kayat namang tulong kanya. Ay, kuhawan ang yaman na. Talaga ka day, adi mo ituloy ti mapan ija ospital. Saan, tata? Agawi daklaan. Mapay nga tayo basta mo ti mapaspasamak ka ni Ismael. Nakakaasa. Nagadayo ti nakaiturungan ti imatang na. Ismael, di ka ngamin agpampanunot a kasta. Nagadayo man ang titurong ti imatang mo. Mabayinak. Kan mas asyanak ngaminan ken kakaren. Saan ngamin aday tati panunutan? Basta ti may bagak. Di ka to baybayan. Already ka kuman simurot kanya ka nagawin. Alakit din. Iturog mo pa'y. Ringan kanton inton makasangpet ta. Apay ang namaluman kayo, Karen. Kumusta? Tinapanan niyo? Inton madam tamanton nga agsarita ta mama. Kayat ko pa'y tagina na. Sige, mapana ko di tabalay. Napanan. Kasla awan raragsakan. Apay ngay. Inak man laangan iti ayan damel. Ismael, kumusta ti pagnayo? Awan pa'y ganas matatang. Anak, di ka kumagkastamit. Diya ko nagpakita iti doktor. Anya man din namin ti imbagadakan ka. Anya ka di ti sakit mo. Awan sakit ko. Anya? Apay nga kasta ti mapaspasamak ka. Dayta nga ron. Amoyo tatang. Naulawak manan ita iti restaurant. Anya? Ngimjak entulok nga ipandak iti ospital. Awan ganas ko. Unay matan. Apay nga kastamat ti mariklik nam, Ismael. Diyak na mo. Numamati ako no saan. Ang isumot imbaga tinagpakita ita doktor. Depression. Kun nadagsan ka no aparikot ti makagapo. Anya? Agpaison sa tatang. Tasipod barito ak. Kanayon adi kaya kinawatan ka ni nanang. Aging ga nagsina kayo. Kat ita. Naibalod ni nanang. Anya ti aramidan ni Melchor iti dayta nga imbaga ni Ismael. Gagayem,
Di uliwain na denggan, tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Desperado. Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Iti direksyon ken musika, Jonah Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti inkay panang tarabay,